legacy consultants abantu batuseho program eji okumbireba nabatwara abana heru omwana wawe omukino mojo aine myaka 20 kika ari 25 nabasa kuvuga enyonyi nabasa kwa receptionist nabasa kuvuga motoka nabasa kuba askari nabasa kukora emirimo etakuhenda. Please mutware bamutwara Dubai bamutwara Qatar bamutwara Baham omahanga ago aga kubasa kubayamba kandi bine address mbaba followinga tabakutwara bahosiga mbararana basangwa akamomo stage ruharo wahinguro kache then Kampala mbashangwa muyenga tanki road arabazura Italian supermarket million mwaka million 3 per month omuntu kwombeka enjuye nabatire mwe sente nyingi yayombeke muzigo 15 yakome kikari yakisaba nabanenda tenants ninga bapangisa tare kintu kibi nko muntu kuba nareba landlord burijoba oba yashashwire oba takashashwire ba landlord nubarenga aija aja ngunenda kureba omukishenge nguhina switch zaziyatiremu so nayenda kureba yabanze kikoraje kandi toka complaining atarani kushabonye gura cenge cyawe abukeje nenju yanje niyenda kureba abintu benge binatira mu kinabiro nyiguriraho ndebe mu kinabiro ndebe aba amezi gatanje kuseka cyanje nyonja ngo kinte cyo cugwire omuntu kakoza kushashura amezi mukaga please privacy yakwaka shinteke nawe nkuko ubona bwine nawe ine yakihire so omuntu omupangisa mu muherezi obusinge bwe yapangise janju neye for 6 months yakushashura aina na receipt konke bintu byo kwiza every day emurumuta amashanyazi ago bitu umuntu akanaenda kurebamo hone kisika cyanje cyo mushenyi irangi yabambukire no landlord rinda tenants kurabo ine kikari kirohama kiroho emzugo 15 ronda mu chairman wabo so that abantu bagambye chairman konka landlord gumanaza nakera abapangisa no babuzo busingi abo ko umuntu twakore umwasi bamuta kanaenda kunambura amajago ndebo kugananche mukiba muryaho atahamu na kamera mureba mbabatere bishana n'ikikamutera bashana tindonda rone atoshanga amaju omuntu akushashura meze mukaga enjore mbagise mutwara 5 izo ni miliyoni 3 konka tayine busingi amaju ganje numugashisha numugatera mwe msimari n'abantu bagatera mwe msimari konka habe howe tok abwachuno mbeke muzigo 20 utasigira umuzigo gumwe gwa office korize teko office time then abantu atahim bagambire bizo byabo niyo bagambire uko kwenda kutwaza konkoreke gumano ija abako kasigaza spare zebishumuruzo oryo no yigura amazuga bapangisa umutachi kushanga ikandogo uri mujanje no landlord ngo yanarebo mu kishenge oba erangias ngaha no echo numubiha abagiga pora mwetware abakamwaheza kunyangara z'abapangisa abapangisa babura amajago nagabambukira nakimo nabo cyo twazaje bapangisa ari abantu aba napangisa umujeze mu myaka 12 nkimanyi mwitsa ngo landlord we namutwazaje hari abantu muri Roma inama amaju emizgi 14 tatekijiraga akakuza no mara hebero birish landlord wa toka kandi muri mbamwe no rugambo kandi yokoro ati woroho already no ryo nogera imena bonyi za kwarondo izo baryanyu numushisha amazuga batayibanyu no endenzo hago nombasa yokoro yoko mubasi speed no kwenkuberewa iwe no berewota